Чуваш халықны жүктағыларма бұлышны Иван Яковлев пұрнышыран ойынларамба тағыруын бәрі шул жетірен. Азыну куыны выл шурал зависны Тударстан рекінна көшкенже терлі тарахри хастар чывашсен бұғын жеш. Тетчерай негереген мұқтавлы чываш ялы кынна көшки кышал харызақ темеше уяу балы дұры. Иван Яковлев пулазыру зене бехиллезе хварна халал шыржол, чываш халықне барнелені шыны жирулық, тада күнді школ шыраллы жулдулдар жеш. Унзырбушне шулзерен елана керзе бураган чүклемеде күнда чилай жываша бұғад. Халхинче вара чываш сенбе Тударстанран келзе житне ендерсем, Иван Яковлевича азынса, оның балыге умне чечексем худжеш. Шелбулинде тенджери еврлару дұру халлехе халыға ешлын бұғын мачарад. Шавақта аслы верендеге немере чисту мазыр хвармамай жүк. Унба бірлех куялдан чываш халықен тілінмелле мұқтавлы вылхері дұхна. Бұл выш кайзыр хақлы ял. Чываш халығын ослылығын сыпкедезі қалыма бұлад. Мәжін жезесін, шак ялын сыпкенже Иван Яковлевич Шуралны, Александр Алга, Тихон Бедерки, Александр Тимбай, Анна Казакова, Максимов Кошкинский. Вазем шак ял сывлы живе үссе. Чаваш пулза, чаваш ашне тума бушлана. Вазем пушарный же, бир халя туза буратпыр. Міле булдаратпыр, шапла, торышса, пойдем чуна барза. Шаунбада шагында, кашны килмесерен, манын чун ташлаза, вірезедерат, хавғаланзадырат. Тадақта нума эштескрет. Шак хизепле жинсене сумасуза учна азыны вырынне, расшири литература музея зен энциклопедине гертна. Иван Яковлев шуралны журт вырыненже лартны часовнюда пызык пілдерішлі. Тірлі вұқытра туны ұры ішсем, ял халықне хавғалану барашы. Паян хигон шерхері хытла жин бұрынаган ялда шкулда ішлет. Унда вундвада ачагына веренет пулинде Тударстан правительстве она хубасы берге үйдудыратмаст, адаландарма дырыжать. Кундах шкулба Иван Яковлев музее жүменже культуруба вереню барге елемлензе бұрад. Иртне вижерне регына патшалық пулыжы вебе унда миллионда улчырбин денгелі хэш туна. Ташламанли площадка, тротуар зем, цветник зем, аптека, ФАП уменже, библиотека, администрации, весь благоустроит турмыр. Ну, малашне тоже план зем пызык, шлямали кунда паллы чывашчен музейне двашчен. И шаплах панорама была такой сент хичинде. Пушланась вылхаллайых. Илемлензе бұрат, тада малашне, десягын бек илемлене семін, илемлензе бұратса кедет бір күшкі ялыне. Иван Яковлев шуралныран баш шыршитмел билік шул житне деле кунда пызы гыч пушту заиртерме балыртна. Музей баш кулдер риторине тербейлезе, республикари чываш ялезім вырначны вуны район кедесне думалла. Унзыр бушне кундах чываш килгарды жеде бұлі. Кен кычалах ебірні пушлат бір ішлеме. Хелледе ішлемедінде дұржат бір. Варасак юбилейділіне она бірін везінде экспонатсымбе де бұянлатмалла, шхадыр зембе бұянлатмалла. Онда кірзе тұқмалы вырын зем бұлашы, чаваш тәрри зем бұлашы, онда чаваш сырыне вретмелі лаш тумалла. Тада үттиде, шхадыр зембе бірлі бұлмалла, зене ұпрамалы кедес келет семін зем бұлмалла. Чывашсен аваллық пуянлық ебе паянхи жамрықсене балаштарасты леве, кубаркра, шавдери кызыклы ела ерге уявы дума балартна. Хастар жывашсем кунда кышал ядырлаза кірхи ыра жақсағы варна. Шидес шулына чүклеме уявенже ялғалық ебе бірле шурлазымбе вырза елесшен. Ундан уява бұғынна ғалыға кілде жықса авын жапны елана дузағыдардасшан. Программыра тыры авыртса шығырбы жерне, сыра веретні тада үттіде бұлмалла. 2020 вишіміш шулда вара паллы ендешін жавра жылне халалласа кынна күшкезем, Тударстан Республикинже анлы ердеген уявада кунда ергелеземетпе бұрынашы. Унумен шидес шул Педр Хусангайын шырбун билік шулне халалласа, уява сиктермере баллы дузан аван бұлмалла деші. Халлихе ял ежа пір бұлым савындарад. Республикара пова хулыне тетчі хулы бежі хындараган шыны жылдума бұшлана. Вол кынна күшки жүмі бекертмелле. Шағы аякран келеген ендерсен жылне де самай кескетмелле. Чывашин гыларым вале Алексей Енейкин, Артур Галкин.